mong nang mai lucu mong Kening. neng udah dia laksa nak lo jaga kadi Jangan. anu dia laksa nak lo jaga jelas mau je nih Weh, nyai Nadia ada anak-anak soleh kena di Pakukan Mayasari adi. oi Ya gasan jenang. Kan ini. ajan cepet kesana sayang Wah, udah kerasa gitu. Kalah singgal. ngapain Me, nang jet lagtakin me. Adi jeung soleh-soleh pesan jenang anak kedua nih me. Ane besi kancur ogoh-ogoh menjalan. Sing kita me. ciurang gogoh jalan Tapi jangan nih. Besek cara ogoh-ogoh menjalan ben besek. Ah, meme nawang. Apa me? Cara pandang kamang. Wah, ulo saja. cang orang pada ngawang Menang awang sing tawangan niki panang mek luas mek. Apa tuh tujuannya mai? nganggur Badane marah mula lemah-lemah heng-hengan kakeknya mai adi. Kurang dah nih. asli dah nah woi Mong nying, nggih nyeng jak cai ngordo jak ada dua toh. sing tawang tuh Anak bajang tuh, sing mat. niko tuom ben bedek kuala jana isen kene dek Belanja tembakan bapak nih nyen. Kene man. Nah takon jai. Nyen toh. mong cina kon mong Yang kira pesen tuh gak? Kane ken takenin beli. Aneh kedua. wah ci sing nawang mekenalan ci Engke mengenal coba Ci. carane mengenal bajang doang ci Engke. jero anak istri sarang kalih sira keh pejenangan nira Woi. Nana gelan aku ada nih. Woi. Nah isi serang hale. Ingin tuh. Siro ke jerone. Tiang mendukuh. Niki pianak tiangnya. dua gong Eh, ampun kenton kasar niko menengke kan? gendeng demen jemos Nah cai coba kendengin. nah nggih gendengan wes gogong siap kletat kletut ne gendengan niro ne gendengan gelah totan nah Ning 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 ning. woi cing udah ya cara ngomong di aung ne Apa dah apa? Hah, Ni, tukang nang pledok galin magandang beli. Kanti benta kung bang tiang antosang. Sabar lo. tukang pledok siap doh bilang pedang beli pragat ngepok bunga kadang kembang galang kamblang kena beli manyung raut layu belinya demi kukurin Allah silakan dimulai bensanga menata kerusak hidup beline Kapak kempung jazz. Besodok Weh, besuat munyen ceng-ceng kebes baik Woi. mong Ngen. cang montok
Tôi chẳng mà gần đến chơi chơi của bé sao ta. Weh mau nying. Tapi dulu dong. Dek itu carana ngerayu. Mendaping ken. Sing itu carana mentakon. Me sarang ilu. Sing ketawa me nyen lah. Yen ados, sapa sira niki nggih? Ados cara uning titiang nggih. Gelah Bapak Prabu dini di Naga Gombang. Kadang pedugo Maya Sarinu Naga Gombang lah. Tiang penyeruang Ratu Duagung. Niki pianak titiange. Rares kadi nembe niki rek mengubuh Hamaya Sari. Oh nyen me. Kemong sarang lanying ngiring gelah. Jaki pacang mau lancaran ini di widangan gelah. Niki Ratu Duagung. Yen sampun gitu. Titiang mangkir jagi ngerara wedang ning goreng pohon. Niken siki parakan duwe angon untuk meme ikon. Nying. Cisan cocok nying. Nghe. Iring cak meme. À. Ya bên sing man panaknya memen. Ya ngiring dapur naset klub panu kene terus. Ada nying bang, jangan tau mendek. Mong. Tapi dulu bang. Gelah mai kan ngalir rabi. Menjani takon nadam baru gitu. Angin itu banyak dong dek. Lu? Titiang tuh. Nyadan lu? Pah, ampun nak deki kentan tuh rawas tuh kengken nyai lo ngon rabi kan. Man kengkian jaran gelah. Ilo. Sira pas saya tu. Pakai itu gelah itu. Nye, mana jak Lu? Titiang tuh. Nyen ada aneh lu? Wastan titiangnya lo ke Sumur Ratu Duagung. Lu ke Sumbo? Wah, dan lo ke Sumo doang kong. Menyen? Lo ke Sumo. Ke Sumbo? Nye tu. Menengken jadi carana. Pun api jak rayu mantan ngon gendengan. Gelah ke ngalir rabi, jadi rayu gitu. Nye, Nah jalan ke gendengnya nih. nye. Urusan lu. Meong meong. Wah, jag mageneng miong koneng. Yen kentan mageneng, meong bisa bangun mana? Menkengkian jadi mong. En tiangnya mengendengnya, dua agung jak ningah mantan pasti jaknya. Cian nih ke mengending. Ye, Nah, nang coba contohin gelah. pah, mungkin mau ingat du, apa sana? Wah, sansap ya bu. Tapi malu du. Aneh-aneh misi gula sing bibih nih. Tapi du, Kayaknya manis. wah kayaknya manis sih kau. Pah, mungkin mau ingat mu, sabar jangan bu. Oh, nggak mau ingat. Jangan ngomong. Dan sida ben beli janinana. Do apa kenyam iler. Manis gendeng cimong mau. Niki iler apa kenyam nih. Nah beno mau Dekat beno. kebole mau bunga sana. Beno. Wah, beli mulu pak. Makalasu batu sing ketemu. Tiada stun labar gede menganyudan resnan beli kukus kadi batu karang. Kan bejak jak kenyam itu dah. Li, nyen jadang dia. Yang kemong tu. Adi cek long kita gendengan dia. Pasti mau marak menjak raja. Lu kengkian lu. Lo kan nangil beli. Lu nengil di kantor tu. Hati-hati yang las sempat meski. Nah pesuang si simpan apa dah? Jadi tu. Nih. Tadi. Bapak kamu kelihatan ya? Kok tahu sih? Ya, aku selalu ada di hati kamu. Ada masih. Apa ben mau? Bapak kamu jualan di Pat Santo ya? Kok tahu sih beli? Ya, aku pingin ngulik kamu.
Yen bauleg ini apa sing tak wampak kelih ungkul mau payas gitu. Yen cai terus ngenenge ngomong cacimpodan. Si cai de mana mong? Men kengkian aduh. Nak gelah dini ngele rabi kau? Nggih, durusan radu mengeneng ndon. Gelah ini mengenai kau? Nggih. Ampun apa lu geneng lu? Apa geneng gelah ini mong? Bebas. Bebas. Oh. Tuh, citung mundur. Gelah mengening. 1, 2, 4, mulai. Lo dadi keblinawan Sapa sira kena sapunika Ente adane cinta Ente adane sayang Mulai tumbuh di hatin ilo Anto sang melubli tiang kau nyautin gendeng Ratu Dua Agungnya. Kenyaut kan ya Kadang nak bongol nih kilo nih. Dia kamu munyi li dunia tu. Marah nak kau li gunung orang Cibongol Li, dengan hang malu. Ngetu. Dijak jatuh cinta aja tiang li. Iya tu lo. Kan lo jatuh cinta. Ada surat sih kelihatan. Yang tadi dia jani juang dia lo. Nata beli. Nata Dengan hang malu. Lo lanjutkan lo Urusan di lo. Allah, tiang Allah beli yang tiang nyambatang adan. Kumis tipis, misi jenggot. Wah, bakuris kan? Kebok lantang ngegigit. Tak cukur Lo, kia orang lo lantang. Buat nih. Nyanyi tuh nah. Nih dawang lo buat keset nih. Marang keriting bok gelah ketiang cicang Dia kanon lapatnya satu. Dia ingsak. Jadi gelah nyautin Gitu. Penasaran Beli penasaran Sira kedemenin ilo Kumis tipis Misi jenggot Pasti beli demenin ilo Penasaran. Dek peragat, dek penasaran, gen. Aduh. Duagung. Gelah nak penasaran nyenye demen neken ilo Li kemong. Napi? Nang ada megat-megatang munyi, hanya beli mengganggu nyan. Dan megat munyi tu lo. Pangnya duagung ngalih lo. Jadi lo lanjutin lo DGR beli DGR. Di brunanes ane majenggot. The munafik lo munafik Pasti ilo demen ken beli Mengganggu kan tukang rabuh nih Dodong ngurung. Kene nyen mong Kumis tipis Misi jenggot Nyen je demen kan ilo nih Bo pasti duagung nemen yang tiangan sing. Cungu kemong. Misi bungut bujoh berang. Nanging gelah curiga nih mong Udah sentan lu. Nak bak ini mau kumis tipis Menjenggot Nak wentan masih kumis lag-lag tuh. Tawang cinyen toh mau kumis tipis Menjenggot Siro nih kau. Sugro pakulun ratu tapakan gontak Ampura nyandi tiang kiwanta kegonjakan Niko dan kumis tipis ada niko. Man Kumis berengos. Raga aja kene dirurung. Ampura tuh jera gontak liak petak. Mani bengor buku cinyi mau Ping. Sugro Sugro. Mong Gitu. yen kene itu saut iloh demen ya keng gelahnya nah Pasti demen. engkean lo Ratu Dua Agung. Minas Nugra matur sisip titiang. Manjang rek anganing cokori dewa.
sadurunge titiang matur, pinirin aksi sembah pangasungkaran titiang, ring palung cokori dewa. Pejak cara munyan suling, munyan ilo he. Kengken nih kemunyin suling tuh Ageng. Alus melengkeng ke wala saya ngempangin kuping. Nah jadi kene nih lo. Tujuan gelah he mai. Gelah kang alih rabi. Ilonya ada di rabin gelah he. Rabi, beli. Rabi tas senjane angon ngai tape ta beli. Niko ragi ada lo aja nih lo lama lengah nih. Men kengken ane madan keto beli. Kene nih lo. Yang beli demen kini lo. Hidapan beli angon beli tunangan nih lo. Kita lah hidapnya lo. Oh gitu. Ratu Duagung, Oke lo. yukti kagiat titiang miragi, runtuh pawacanan cokori dewa. Sane jagi ngarsanin asikian titiang. Kemaon ampura dahat, titiang nenten presiden ire. Senyaknya ngomong. Hah? Lo, Iya tuh, pangtawang lo nyan. Nah alo jadi rabi lo. Lo aja jadi manus. ring tukade, Pah itu kap. Si menggebak aji batu, si buleanan. Misi mau kosong dia punya canging ini. Cara pidana aja. Ajaan lo mau li gunung nih nawang manus di sowar. Pidana itu kan manus misi mekilan perang ini ada. beli. Dan juga wale tiang mula anak gunung tapi tanja keto san beli. Ya kangon rapi kono sing nyakin lu aku ngete. Weh lo, awang lo he. Yang diburi. Lo kalau manus, sing perlu keduka ada. Diburi ada kamar mandi. Yang kalau makan. Sing perlu nyakan, memang telah dagang nasi. Meme dia mau buruh. Tekan lean teguling nih genyol itu. Nah kayaknya lo, Iya tuh, ben cepuasan yang gelah. Metakon kayaknya lo. Namanya malu. Lo, iya. nyada di rabi gelah lo. Nyalo. Kau bagus lu aku. Mungkin demen beli. Ikannya tiang galah mengenal. Bukan api malah. Apa kepengen kenalan emang? Ajang manus bo, ada nak manus ngonceng bo, ada apa man. Kalian ngoyong lo kene digubuk ke ngerewat kene. Ajak memen lo he. Kejane hijau memen lo nge kopi itu maklo sajan. Mirip sedang ngeroman di Ratu Duagung. Jana memen lo lo. Tebak. Sing bani beli lebak. Ne maro kedini pemetunangan. Cang di pohon manang si kan lah. Jenang cange selam kene ganti roa. Saya gelah nang roman do nang nganggu ci. Baik. Oh. Oh jadian nih. Meme, Sedang kesemuran ini. Me, kok ada orang tiang me. Apa tuh lo? Ratu Duagung putra, jadi ngasanin tiang dados rabi. Meme pun api, setuju me. Genit jatuhnya. Adik keter ini. Lah, yan bakito meme basta ngidang orang apa lo? Apa ben Duagung gusten meme tekan lo. Geratu Duagung, titiang Magdara Rama dan Presidang matur nabi. Engken lo, gato ko na pikarsan duwe, menjani lo kengken. Nyak lo nyak. Kene nyen lo. Pangtawang lo tujuan gelah mai. Dewani ngajen gelah ngoren gelah ale rabi. Kewala gelah sing nyak ale rabi di kota. Ayen di kota padang galak. Beli, masalah serius sampun je keto ikan ya beli. Woi.
Kene nyen mo nying. Lo ajak meme. Gelang dot ngalir rabi di gunung. Miwa suci mau tamo. Menjani lo kengken. Nyak dah di rabin gelah. Inge beliin asam pun kentan. Pantan nyalet mana titiang jadi ngiring. Oh nyak ya mong nying. Nyak ya dah gue. Tiang memena boman cepok pada. Mencang apa nih, Man? Kita kang wang toroan. Tuh. Dara mengut bayo dah. Mong nying dingah na calon matuan meme. Bap nya dan belana. Dua agung ah. Nek dua gung sap kenatan itu. Gera Biasa nak lajar budo kan nyam-nyaman deh. Gera tu dua gong. Yang sanpon kentan. Mriki ngorah wedang dari korengkon. Gen lan Rika pacang mababawasan. Main-main nying mong. Iring ke? Bibi, Inge dua gong istri. mapan subadi neketi penepi sireng. Landini malu sayuban. Dumade, seidah yang pramukawi. Sida pejalan gelahe meresidayang madingang puri nebit. Inge tiang urusan dua gong istri. Adi patuh nah. Niki sirang Titiang lo kesumo. Niki sirang sarang kali. Nika dua gong istri tiang penyeruannya Nika. Penyeruan saking napi. Puri sigar petung. Dados muane patah sareng tiang. Kenapi niki? Meme. Me kengken me. Nyen to me. Yan taniwang. Niki dua gong ratu istri ring puring sigar petung ge. Inggih, tiang nika meme. Mong nying. Marah nak besik kan dia dua dia doh. Wah. Ande kian niki dunang atu niki. Nekian jaga gelang gelah nih. Niki gua dua gong. Tahu kan nyen?